Navendanuçyan Radyoya denge gelden başkodarın Neja İru 13 Nisan 2024 şemili Brüksel'e saat 13 Ahmet'e çağırdı. Hemen uçin. Navaroje peşkeş bikin demdem azadiya reber apoya. ام تجاری جیانا بی سروکاتی قبول نکن و ام تجاری جبلی و تجیانی نفکرن بشیارا آن جیانا آزاد ام دبیجین دی تجرید تک بچه و جیانا آزاد بسر بکوه Çalakya girtiyan ajibu azadiya rebera poz sedusu ne rojen dudume girtiyan azadi 27 mijlara 2023 bi Çalakya greva birçibune tevli pengavaj rebera pore azadi jipperskirek ra kurtre çareseri bun girtiyan Çalakya xoya greva birçibune hatta suye ka dare hilbijartine xwe cihî dirêj kirin û di çarê Nîsanê de jî derbasî qonaxê kedin bûn li ser navê girtiyan Denizkaya daxuyanî dabû wiha gotibû em dixwazin ragihînin ku em ê pengava xwe ya azadî ji rebera pore çareseriya demokratik ji pirsgirêkra Kurd re ji çarê Nîsanê û pêve bi duruşmeya jiyana bi rêberê xwe re ya di heman şertî de bi boykotkirina dadgeh serdana malbatê û axaftina bi telefonê bimeşînin Çalakya girtiyan di roja sedû nihan de ye girtiyan ji doza PKK û paşkê Çalakya xwe boykotkirina hevdîtinê ser telefonê malbatan û dadgehê didomînin. Çalakya ji bo azadiya rêbera poya li Maxmûrê bi koman û dewam dike ji 20 Tirma 2023 ve xelkê wargeha Şehîd Rûstem Cûdî ji bo azadiya rêbera po di Çalakiyê de ne. Nobeta azadiyê di 169 rojin dewam dike û koma 54 Çalakya xwe devirê koman û kirin. Li saziya ciwanan awargehê merasima devirgirtinê pêk hat li ser navê koma 53 Sîpaniyeman axivî û piştî axaftinan koma 54 Çalakiyê devirgirtin. Rêber Apo ji dayk bûye û divê mehê de jî gelê Kurd ji nûve jiyan dîtiye gelê Kurd ji nûve bûne rêwiyên hebûnê gelê Kurd ji nûve ji taritiya ku dewletên desthilatdar li ser gelê Kurd farz dikir bi fikr û felsefa rêbertî bi hatina rêbertiya dinyayê re gelê Kurd êdî karî pêngavekê nû bavêje û ji bo ku dijminan bin bixe ji bo ku azadiya xwe mîsoger bike dest bi gavekî gerîn kirin yekû gelê Kurd û bi taybet ciwan û jinên ciwan kirî xwedî nasname kirî xwedî îrade rêberê gelê Kurd e bi tu şêweyî bi rêbertiyê re hevdîtin nayê pêkanîn bi tu şêweyî di derbarê rêbertî de ji rewşewiya tendurustî çi agahiyên me nîne rastî ji ev cihê gumanê ye eger rêbertiya me di pêvajiyek wisa de em jê bêxeberin em jê xeber nagirin ji tendurustiya wî ji dengê wî ji rengê wî em destpêkê wek ciwan wek jinên ciwan rexnedayîna vê yekê didin dengê ji rêberê xwe bibîsin vê terjî da girankiriya li ser rêbertî bişkînin pêwîstiya me hîn zêdetir bi tekoşînê pêwîstiya me hîn zêdetir bi girêdanbûna bi fikr û felsefa rêbertî pêwîstiya me hîn zêdetir di asta îdeolojiya fikrê rêbertî û konfederalîzma demokratîk de xwe kûrkirin e dayika xwedawend dayika ku em jê re dibêjin dayika rojê em carekê din dayika oveş bibîrtînin û em li vê derê carek din girêdanbûna xwe ya bi rêbertî girêdanbûna xwe ya bi xeta şehîdan girêdanbûna bi xeta gerîlayên xwe ve didin diyar kirin. Engin Sever Sipiti ji gelê Kurd çi ve dişêre de hicotmana 2023 ji bo azadiya rêbera po ji aliyê dostên gelê Kurd ve pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkra Kurd re çareseriyê siyasî dest pê kir. Bi Newroza 2024 re pêngav derbasî qonaxê duyemîn bû. Niha jî wê di çarçoveya qonaxa duyemîn de bi tevlîbûna 3000 kesî li ber Sipitî Çalakya rûniştinê were li darxistin de siyasetmedar rewşenbîr nivîskar akademisyen û hukuknas beşdar bibin. Hevserokê KCDK Avrupa
engin sever li ser armanca çalakî axivî wiha got em ê roja duşemeyê li ber Konseya Avrupayê çalakiya protestoyê li dar bixin wê 3000 kes beşdarî bibin. Plansazî û amadekarî li ber xilasbûnê ye. Wê jî gelên navendên Avrupa çalekvan beşdar bibin, siyasetmedar, nivîskar, sendîkavan, bijîşk, parêzer û înisiyatîfa pengava ji rêberapora azadî ragihandin û tê de cih girtin wê amade bin. Têcî da ew 25 sal tê meşandin 3 salin agahî ji rêberaponayê girtin û astengkirina hevdîtinên malbat û parêzerên wê bînin ziman. Engin sever da zanîn wê hemû pêkateyên li banê kecêdeke Avrupa beşdar bibin û wiha doman. Hemû nûnerên sazî û siyasetmedarên me weke siyasetmedarên Kurd jî de beşdarî çalakiyê bibin û li wir peyamên xwe bidin. Rêberapo 25 salin bênaber berxwedanek mezin nîşan dide ev berxwedan li hemû cîhanê belav bûye û veguheriye tevgereke gerdûniya çalakiyan. Derbarê neçûna CPT ji bo îmraliyê jî engin sever wiha got. CPT girêdayî Konseya Avrupayê pêdengiya xwe didomîne gelê Kurd wê li wir peyameke pir zelal bide û vê bipirse. CPT ji Kurdan çi vedişêre li îmraliyê çi diqewime. Rewşa rêberapa çawa ye. Em ê ısrar bikin û qada lê ne veguherînin çalakiyê. Tenê wê rojê li ber CPT xwe pêşandanek nayê li darxistin hem wextî li Kanada, Avustralya, Japonya, Kıbrıs û Yunanistanê çalakî pênekirin. Em ê li çalakiyan de bêjin divê demil dest ji rêberapo agahî bigirin, têcîdê bişkin û azadiya fîzîkiya rêberapo di sala 2024 de mîsoger bikin. Em ê hemû qadan veguherînin qada azadiya rêberapo ji heta heftê salî em ê hemû gelê xwe li ser esasê piştevaniya rêberapo li Strasbourgê pêşwazî bikin ji bo azadiya rêberapo bibe çalakiya lûtkeyê ya qonaxa duyemîn em ê xwedî hewdaneke mezin bin em bank li herkesî dikin tevlî çalakiya li Strasbourgê bibin. HPG nasnameye gerîla eser û arşîn eşkere kir navendar agandire. HPG derbarê şadeta eser û arşîn de daxuyanî da wiha got hevriya me eser û arşîn çardehê cotmeha 2023 li qada Dêrsimê di êrişa dijmin de şehîd bû. Eser û arşîn di serî de hermen parastina yên medyayê li gelek heremên cuda û di xebatên girîng de ek kirt. Timî di jiyana xwe de bi kelecan û dilnizin bû, bi keseyeta xwe ya saf û paqij ji hevriyên xwe re bû mînak. HPG di serî de malbata şehîd eser ji gelê Kurd êvalat parêze sersayxwast û soza şopandina riya şehîdan û kir. Nasnameye şehîd wiha ye. Dîlan Durak bi nasnav eser û arşîn li İstanbulê ji dayîk bûye navedayîkê Nurhayat navê bav Taner çardehê cotmeha 2023 li Dêrsimê şehîd bû. Li ser gerîla eser HPG wiha got hevrê eser ji Golanê ya girêdayî Erdexaneyê li İstanbulê ji dayîk bûye. Di dawiya salên amadeyî de fikrê rêberapo nas dike û derbarê naskirina rêbertiyê de hevrê eser wiha gotibû. Rêbertî bala min pir dikşan, xwesteka min a naskirina wî û daxwaza min a fêrbûna felsefeyê roj be roj zêde dibû. Hevrê eser 2014 de berê xwe da çayên Kurdistanê û tevlî navarefên gerîla dibe. Jiyana gerîla wekî destpêka azadiya penasê dike û tevlî jiyanê dibe. Li garê Qandîl û Metina li dibistana operasyonê ya Şehîd Mehmet Goyî perwerde dît, li dibistana operasyonê ya Şehîd Rojîngev da hevalên xwe yên jin perwerde kir. Li ser pêşniyara xwe derbasî Bakurê Kurdistanê Dêrsimê bû. Tevî fermandar Edesa di çardehê cotmeha 2023 de di êrişên dijmin de li Dêrsimê de heta nefesa xwe ya dawî li ber xwe da û gê şehadetê. Eser û arşîn wê tîbe bi sekna xwe ya bê tawîz bi nasnameya xwe ya jina azad û keseyeta xwe ya ber xwe dêr bibe meşaleyek û riya me ronî dike. Devleta Türk berdana Alişen ê 30 salên girtiya astengdeke Alişen li halêgirtika Edirne tîpa fêtê girtir û ev 30 salin di zindanê de ye. Lijne îdare û çavderiyê ev du carin berdana wî astengdeke hatzanîn diviya bû Alişen 24 cotmeha 2023 de hatiba berdan lê tahliyaya wî ji bo 6 mehan din hatibû talokkirin. Lijneya ku cara duyemîn civiyayî bi hinceta ku poşmantî qebûl nekiriye cara duyemîn tahliyaya wî paşxist.
خلک شرنخی لهمبری چاوش پسپور این تجاوزکر رابون سرخواه لطاقی دیجله شرنخی چاوش پسپور اوی دولت آترک زیجه جنک تاجیز کرد بویر لطاق دیجله ده ساعتین شوید پیکات هات زانین کسی در دور لهمبری چاوش پسپور رابون او دست وردان کرن چاوش پسپور زیجه کو دست آویجنا جوان راکر نخوشخانه روشاویجی ده بیجن کریتیکه ده دیمن لمدیا دیجیتال ده بلا بو هات دیتین کو چاوش پسپور لیدان خواری لعرده درشکریه گلک پولیس بره خودانه جهی بویره زیده تیری وان جوانان گرسیا خلک شرنخ بدورشمه شرنخ لهم بری دستریجیه بیدنگ نامینه بر تک نشاندان پولیس دولت آترک ایریشی گرسیه کر 4 کس کرم بن چاوانده جنا کو راستی دستریجی هات پشتوانی هیز دامن حیا حساب نه پرسین ازی بته کوشم لگرک باجارن کردستان بته بتل مردینه د سوجن زایندی یل هم برجنان د پولیتیکای جزاکر نه تمشاندن اف جوه که پارچک ج پولیتیکای شری تیبته بو یرا کو د ایلون 2023 د لناوچا دیری که مردینه قوم جمینا کن هری ور بچاو ام به پولیتیکای نه جردوان یاکوب اکیول او حوالنوی چتین تا سویت چلیک او هارون یلماز پشتی گلی آجنا 22 سالی کو راستی دستریجی سیستماتیک و بشانتاج آوان کسان هاتı bu hatın بچاف کرن کسان ifade وان د چارچوبه لپرسنل سردوزگیری کومریا دیری که دهات کرتن جالی دادگاه جزای صلح و هاتن بردا جنا کو جالی جردوان او حوالنوی و راستی دستریجی هات تشتند پیواجوی دار زیدهاتی سریوی جاجانسا مزبوطامیا ماره آخوی وان کسان دستریجی من کرن و گفل من خوارن تندی هبو گفن بکشتن هبون گرمن کارو بویا تشتن کو هاتن سری من دروجا اول ده بگوتا و اف تشنه قومیا خوزی جسارت من هبویا لتونه بو ترسا من مزن او بو هر چار مالبات به هف بکون جبر کو من دگوت و کس پشتا من نگره نه تشته که حیسان بو زحمت بو من دیتنا دیت از دناو تبه یاکوب اکیول اجوکره سرویس آمیا دبستانه بو جبر کو یاکوب جردوان بو جارنان ندکاری وره و لشوناوی چتین تا دهات من بوی آوایی او ناسکر بو من سوت چلیک جی قد ناس ندکر پشتی وی بو یری من او ناسکر یاکوب دما از دو جملی سه بدوکی از تاجیز دکرم گاوا من تاجیز اینوی اندوکی جدایی که خوره گوتن دیا من او هشیار کربو من خواسته بو از سرویس خویا دبستانه بگو هرینم پشتی وی بو یری بوان دی منان از شانتاج کرم و دخستن از پیربم دما من قبول ندکر لمن دخستن یاکوب جی به همان آوایی از فروتون گلک کسان لی از دبیجم هوالین وان بون هوالین وان این جردوان و سرویسان بون جنا جوان دازانه کو کسن دستریجی وکرنه فوهوش لی فرس کرنه و گود گوان کسان فوهوش لهن جنین دنجی فرس کریه هری داویل ادنه فوهوشی لمن فرس کرن بریا کو ازگلی وان بکم دی من ببرنا ادنه نه استنه افتشت آنی سری گلک جنین دنجی یک جوان درکبه و باخ و بسه هنه جی مجبور من بزوجن از دخوازم دوار حقوقی ده حساب جی پریارم بپرسم نها از جبری بهسترم من جخوره روپلک نو وکر مروف لجم من حتی حساب نه پرسین ازیت بکوشم جغینی تکوشی تو شانسه که جنان تونیه دوه او حساب بره پرسین یا نه تشتین کو هاتن سر من و سبب سر هن کسین دنجی اف کس نها به سربستی دیگرن او کارین خودکن دوی تو کس لهم بری وان پیدنگ نمینه از ادینا ترسم دمامن پشتوانی جنان دید از ویرک بوم لو ما از ادینا ترسم سروک دسته اشایری یا شنگاله ارم صالح دیار کرد که اردوان جبو پیکارنا میساک ملی سردان باغ دیده که گود تفیدای عراقی جه سردان و هفدیتنا به اردوان رنینه لازمه برتکا گلان عراقی لدیجی سردان اردوان باغ دایی هبه
إيرو دولة ترك خواستك أوي جارك هذا عراقي وكا مثلا 6 سالي درباس بوي وكا اتفاق لوزاني يعني خوازي جارك هذا بكار بيني وبدس بي أخي يعني وكا بيجن باشوري كردستاني وكا بيجن كركوك موصلة خوازي مثلا حقا هجوم بكي برقي بيجن راسة تقول سر علي انها هجوم بلكي وقت گوازی ایریش بگم ایریشی سر گارای متین آواشین يعني آفات خوازی مثلا جارگا دوگا چند روزه کا مثلا کاربیا کا سرکفتن آنی بلکه دوام کو سرکفتنش خو حتی روزایی رو سرکفتن نانیش قادا از بیجنتا جای آزاد الکیدری بی سرکفتن نانی ایریش تکرن آگاهی پدکی جهایا راستی آپات دیمقراطی آگاهی جهایا و برا هاری کار جل الوان ضربه دیرو شنگال دا ضربه دیرو الجای آزاد دا گلک جهاجه بلکی جلت پیشمرگا جی اول ربر خود کن و ملت ما و كدولة عراقي لازم او جي وكا رد فعل جوان هبه في عليه البيستو دي وقت زيارة بغداد تكرن او جي كاربي برسف بديتي كاربي يعني يلو چه باجار شو او باجار عراقي او دولة عراقي برسيارة مسؤوليتي لازم يشخر بها ويقولنا جارك دي او في دزدارية جارك دي العراقي بكو واف طيارات تبيني روجانا طيارات بمروف السر باجارة عراقية تشنوتين وكام بيجنتا باشورة شنغالة بلدي الآلي مخمور الكركوكجي الفانجي عمي طياري 24 ساعة ناسكن يعني إيرو هجر عراق خزان بي يعني كدولتها لازم فان تشترط بك قبول لك اجبر إيرو لتي رجال عابل شنغالي بدا الباجارك يودا باجارك جريداي حكومة بغداد لازم بغداد يفيد شي قبول لك وبراستي خاتناوي وقف فتيتين شكرنجي ضرر عراق تدا النفي داخل ريبر ابو جداي بويا و دفي مهداجي قال كورج ev sedu heftu du rojun rojnavan Süleyman Ahmet deste PDK'de dilgirtiye vakıbıtevi heji naysanin. Tevi bangu nerazi buran hemu yanji PDK liser revşavi tu agahi nade. Guman u fıkaren derbarı jana Süleyman Ahmet'ten roj bir roj zidetir dibin. Sedu heftu du rojun tu agahi jeditir roj neyse Süleyman Ahmet nayı girtin. Rojnavan Süleyman Ahmet 25 Cotma 2023 lideriye sinuriye semalka jali PDK ve hat burevandın. Haftaya ekbişti bunda buna Süleyman Ahmet asayişa PDK bidaxuyane ki sosyal kod Süleyman Ahmet nejber karen viyen rojnavavani girtine. Be daxuyane itiraf kirin kovan Süleyman Ahmet revan diye. PDK rena de parizer anjı malbat be Süleyman Ahmet re hevditin bike. Ajans roj nefse diyarkir ku toman bariyer ne ras yen asayişa do ki PDK bütündü red diken u şermezar diken. Ajans daxwas kir ku akubede Süleyman Ahmet de zütürün demedever eşkere kirin u berdan. Yekji parizerin Süleyman Ahmet Neriman Ahmet Daxuyani xujroş nisre de gut jidema revandına Süleyman Ahmet ve mehevda ko embevi binin o dosyevi bixwînin me serdana asayişa giştiya duhokekir despeke de behince ta konel ve dereye em asten kirin tevi ku me pişras kir evli ve dereye o agahiyen li sercihevi dana ve asayişa duhokede hene de piş tre wan gotin ku ev jiber le koline de nikarin bibinin pişti ku em hatin asten kirin me serdana da dware asayişa do kekir da ku daxwaza ditir Süleyman Ahmet biken ve hemu rekerin asay yasayı cibci biken da dware asayişe razı bu u biryarda ku em bibinin u pişti ku biryar gihandana asayişa geçti renedan ku em vicari kedin bibinin heri David Diçle 2024 tima parizer anj bu hevditina Süleyman Ahmet seri dadvere da dadver fermanda ku parizer Süleyman Ahmet bibinin lepişti parizer çun asayişa duhoke carekedin jali reveberi asayişa PDK'ya duhoke ve hatan astenkerin u guhnedan fermana dadver.
Hevşehridarên Lîcê mazbateyên xwe girtin. Hevşehridarên Dem Partiyên Lîcê, Diyar Dilek û Firat Demir û endamên meclîsê mazbateyên xwe girtin. Li Mexmûrê hilbijartinê şaredariyê bi dawî bû du xelkê wargehê ji bo hilbijartina hevşehridar û encûmenên Meclîsa Şaredariyê çûn ser sindoqan. Hilbijartin li 8 navên dên wargehê de pêk hatin. Piştî hilbijartin bi dawî bû û deng hatin hejmartin li ser navê Komîsyona Hilbijartinê ya Bilind a wargehê Hadî Aketî daxuyaniyek da. Hadî Aketî destpêkê de spasiya kesên çûyîne ser sindoqan kir û axivî. Pergala Netewê Demokratîk ya ku heta roja îro dimeşe îro jî da diyarkirin ji ber vê yekê em spasiya xelkê xwe ya wargehê dikin. Naje encamên ku hatine diyarkirin em ê ji were ragihînin. Dengên ku hatine ser sindoqan 436 deng bûn. Li gorî vê ji bo hevsengtiya şaredariyê hejmara yek ji Fatma Hilalî 1989 deng wergirt. Hejmara du Nizar Hecî Teter Nerexî 1352 deng wergirt. Hejmara 3 Edban Abdullah Yılmaz 2312 deng wergirtin. Hejmara 4 Cemile Mehmet Raperîn 1313 deng wergirt. Li gorî vê Fatma Hilalî û Edban Abdullah Yılmaz bûn hevserokên şaredariyê wargehê. Nûçeya Mehedawî li gundê Xurêtamarê festîvaleke hunerî û çandî bi armanca xurtkirina têkiliyên civakî û nêzîkkirina gundiyan û parastina çanda Kurdî hate darxistin. ئێمە وەکو سەرپەرشتیاری کەرنەڤاڵی ئاوای قەرەتامەر بۆ دووەمین ساڵە سەریەک ئەم کەرنەڤاڵەمان ساز کردووە. ئامانجی کەرنەڤاڵەکەشمان لێک نزینەوەی گەنجان و ئاشناکردنی گەنجان بە یەکتری و وەک پاراستنی کولتوری کردەواری خۆمان و پاراستنی کولتوری ئاوایەکەی خۆمانیش بە تایبەت. هەڵبەتە لە دنیای ئەمڕۆدا کە دنیایەکی پێشکەوتووە لە دنیای تەکنۆلۆژیادا گەنجانمان زۆر بێبەرین لە کولتوری ئاوایەکانی خۆمان لە کولتوری کوردەواری خۆمان. ئامانجیان فیستیڤاڵەمان بۆ ئەوەیە کە گەنجەکانمان دان نەبڕێن لەو بەشە کولدەواری کە باو باپیرانمان هەیان بووە بە شێوەیەکی جوانتر و فراوانتر هەم بۆ خۆمان و هەم بۆ گوندەکانی دەوروبەرشمان ئەم کەرنەڤاڵە ساز بکەین و ببێتە هەوێنێکی پاراستنی کولتوری کوردەواری خۆمان. یەکەم چالاکیمان ناساندنی گەنجانمانە بە یەکتری کە گەورەترین چالاکیە بەلای ئێمەوە، جوانترین چالاکیە. دووەمیان ئەو کولتورە کوردەواری کە هەمانە بە گەنجانی بناسێنین. سێمیان کۆمەڵێک ئەسب سواریمان هەیە کە بە ئاڵای کوردستان و ئاگرین مەشخەڵی ئاگری نەورۆزە و کە لە بەهاردای ئاگری نەورۆزەکەینەوە. لە دواییدا چەند ئاوازێک و ڕەسەنی کوردیمان هەیە و گۆرانی بێژ تایبەت بە ئاوایەکەی خۆمان هۆنراوە و شعری کوردیە لە ئینشاءڵڵا.